felicidade en 2016. O noso desexo é que haxa moita felicidade e paz para todo o mundo. Para todo o mundo. Felicidade para todo o mundo. Vale, iso é o que fai falta para o mundo. B. Os nenos e nenas de cuarto B desexamos que haxa paz no mundo, Que todas as familias sexan felices. Que todos os nenos teñan comida e xoguetes. Os nosos desexos de Nadal son compartir cariño, respeto, paz, bondade, amor, solidariedade, familia, amistade, Moitas cousas. felicidade, alegría, sinceridade. Todas as persoas teñen o necesario para vivir. Bien. Que haxa paz mundial, que todos cuidemos a natureza, Moi ben. que todos sepamos compartir cos demais, que todos sepamos ser boas persoas. Desexo a paz mundial. Deseamos que desapareza a pobreza infantil, que todos os nenos do mundo teñan regalos. B. Paz e amor para todo o mundo. Respeto e comprensión entre as persoas. Momentos felices para celebrar xuntos. Moi ben. Que todos teñamos comida, xoguetes, familia e roupa. Que haya paz. Que no haya guerra. Amor y amistad. Que tengan comida, que seamos todos amigos y que tengamos casas. Dile amor para todos.
Adiós. Y ser bueno. Obedecer a la profe. Obedecer a vuestros papás. Y ser bueno con vuestros hermanitos.
Christmas. We all wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ho, 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 ho!